Kubor nagaslem jong unongsan hima. Dalang tu baca sepir kan? Ya dalang tu. Ini gumno tu por baca sepir gas. Kalau gumno. Aku korba hidup mudur bangin ini kinong hikay bangi wanang ne omda kanu ka kalenti ka basne hanray da ka bangi dawa ya ka hok jong hanray makor bangi mut bang koy teriak layos ngo kadang dong shadin hanray layos ngo ya thei jong mom gas le ka kanu ko ka bak pendit hanu ka kata ko ba hangli tingil ayam ko hanray ka basosan ay kalau tang gini para lopi pinong kay ni para arbet matang gini bara kelung kanu kis Isusi hadu kata-kata bat ilong kendit hadu kata-kata banyak sengaw bakata kaji bak teknik bom nong ka egg ba kaneka state jungi kaneka kapasin siya pa iba andre sengaw ba kaneka sarkar ba kalong diktator te secara kaneka state jungi nakaba sensyar don bom Kanangot kiba man sa na peligi kan thai pro kan thai bayat lang pimen ne. la kamu di kibala isu hikmat baka pang nasyadem ru nomor ka cenderung ka dep gas Kando grup gini kai kiwan ya ki hang ne amdan tiar gas. Menta kerpang tiar gas balai ka wi tiar gas tangi pi kontrak. Lapun pun kinong hikay kiba ki SSA ki adhong kibi kinong hikay kiba ya kim ju ai kung kaneka Tiar gas. Tiar gas. Pasar kemat. Henry tangi kinong hikay kontrak kani kapan ba igi lalang ibenchi siya hako kaneka jela ka jungi ba kamtam ngaliling la hikay la khatsan sa mo kontrak process hato umdan mo ka ha bang hero kung kibriw di pada hak haba kumma haba korba swak election di wan sini ban pan kekersian ini ban ong ba nada pijit yang ang sa yarap pi ai kam ai jam pi hadrai ni sisa da penisim ko hak ko luy ngilale ta ko mati ong mati dai ngilajit igi ban mok nang sachar ni hinang tharai ba sachar da ka hak pakin ai ni ta ka hak ka ba ni ngilajit sisa nang ta judi dai ta ban pan ni ai beliak yang ini tang ni kasih Insya yang dah ada pengilio ya dah cuba nak suka. Karena lengkap Coba yang ne. Dila kisokar ke peni borbiang kumba ai tiar gas mene peni gumno. Lana tapi no kopro insya Allah lagi yap kau lele. Kile. Nama lagi yap nang ta kakak nang lajam. Boleh cibun kong. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.